Al Kur'an жаттаган кыздын баланын ата энесине Аллах bir tacı giygizet. Anın nuru siler жашаган dünyadagi gündün nurundan nurdurak. Kim ata enesin beyişke amalsız kirgizgisi gelse, anda al Kur'an jattasın. Kur'an jattasın. Kıyamatta Allah Teala bir ata menen bir enege han saraydı görsetip, uşul ekөөңө dese alar, ya Rab anna lana hada, ey jaratkan Allah, bul han saray bizge emni kılganыбызга jana kayaktan emni üçün beril dese, Allah Teala жоғын карагыла. Bistighfari lekuma ve ledukuma. Sizler ötüp ketkeningерден keyin артыңарда kalgan uğul kızыңар sizlerden артыңардан көбүрөөк istighfar aytıp көбүрөөк Kur'an okugandık üçün, Kur'an jattagaныngар üçün Allah Teala berdi.